Petru wesibili chapter 3 verse 1. Hallelujah. 2 Peter chapter 3 verse 1. Le ncwadi bathandekayo isingiyesibili engilobele yona. Engivusa ngazo inqondo yenu ibe mhlophe. Ngokunikhumbuza ukuze nikhumbulwe amazwi ashunyayelwa phambili yibo abaprofeti abangcwele nomyalo wenkosi nomsindisi owashunyayelwa ngabapostoli benu. Nazi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina uyakufika abahleka usuku. Nawo bathandekayo into enkulu ukugcizelela namhlanje ukuthi lezinto ezibhalwe la lithi izwi ofundayo makaqaphele. Glory to Jesus. So ukuthi yini into eyenzakalayo, because if you look carefully uzobona ukuthi the scribes bebengabantu abalaziyo izwi abafunda kakhulu imibhalo abakwazanga ukubona uJesu. And that will tell us ukuthi sikuphi lasimikona. Usakhumbula lapho usakhuluma nomfundisi ufika omunye khona omunye umhlabelela abantu abawuthandayo ngomunye wabathanda lo mhlabeleli. Ukhona abahlabeleli inceku abababiza nge-Hillsong United. Uma bethumisa laba bantu akazi. Bathi uma ulandela indaba yakhona, idoctrine yakhona, bayaphuma baye kumsunguli webandla la elele khona ethuneni lakhe. Bayolala with the hope or the faith yokuthi bazothola amandla kuye. Hallelujah. Glory to Jesus. Now mzama ukuthini sekakhona kubona abantu begwala. Asibukele isihlaziye siqonile ukuthi the authenticity of that gospel iyiyo na. Uthe umkhulumi nomhlabeleli babisisa lokhu kumonako. Wengathi bathandekayo besinabambisisa esitholile ukwenzela ukuthi singathi sefika isikhathi ukuthi abazalwane bayahlwithwa, ibandla liyahlwithwa, tholakala ukuthi sisukile endaweni. Glory to Jesus. Yini engeyenza ukuthi sisuke endaweni? Ukunganaki i-intelligence, because sinikeziwe umbhalo okusibekela ngokucacile noqondile ukuthi yini siyokuba ngayo ukuthi inkosi iyeza. Inkosi ayilibali nesithembiso sayo bathandekayo, ayilibali njengalokhu abanye bathi kungukulibali, kepha iyalibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhe namuntu. Ukuze uJesu sibonise wona ma umfunda encwadini yabase-Efesu ikhuluma indaba ebalulekile ukuthi mina nawe sasingaphandle kwesithembiso. Uma ufunda isithembiso Jeremiah chapter 31 verse 31 la ekhuluma ngakhona ukuthi uyakwenza isivumelwano esisha nabantwana bakwa-Israyeli noJuda, la esithola khona ukuthi sasingaphandle kwaleso sithembiso, kepha ngomusa go to let us go quickly to Ephesians chapter 2. Glory to Jesus. Now umusa kaNkulunkulu uyabonakaliswa kithi, hayi ngokusibekezelela nje kuphela, kodwa njengoba besifunda ngasi indaba yephasika sikhuluma ngedlule eliphelile, uzothola ukuthi sikhulu uJesu izinto azenza laphaya elithi uniphilisile nanelifile ngezibambeka nangezono enelikude nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngombuso wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bongalaleli. Ngitheni namhlanje lezo yenza ukuthi singaboni noma singabikho aware ngokubuya kwesibili kwenkosi, ukungalaleli ukuba ngabantwana abanjani abangalaleli. Glory to Jesus. Kubekiwe indaba yokuhlubuka, kubekiwe indaba yokuthi bazobanjani abantu ngesikhathi sokugcina. Siyakwazi and we are cognitively aware of all those things, but our problem is going to be negligent. Ukuthi noma sibona kodwa kithi akasigqizi qala. Hallelujah. Ufuna ukuba kuphi mhlaka sekhaya? Iphakade lakho ufuna libe kuphi?
Hallelujah. Uma ufunda lapha ya ku verse 11 khona lapha ngoba seyifisho. Ngifuna ukuthi siubheke lo Musa bese asawufeli ngamathe or siunyathele but siubambise okwekhali. Ngiyaxolisa okwekhali but khona ikhali ezayiphathole indlela. Uthi-ke ngakho khumbulani ukuthi nina nanikude ningabeziswa ngokwenyama ababizwa ngokuthi abangasoki yilabo ababizwa ngokusona kwenziwe ngendlela ngezandla enyameni kuthi ngaleso sikhathi nani ngenayo uKristu nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli nani ngabafakazi esivumelwaneni sesithembiso u-14 kepha manje kuKristu Jesu nina enakadeni kude senenziwe abaseduzane ngegazi likaKristu. Asingawufeli ngamathe umusa kaNkulunkulu wathumela uJesu wayengadingi ukuze emhlabeni but because of the grace and mercy of the Lord he became obedient to a point of death, dying on the cross for you and me. Bathandekayo asibambe ngezandla zombili kakhulukazi sibambisise kuloko esinakho. Mfundisi ngivama uyibalekela indaba zama-debate. Yes. But approach ngomunye ngolesine akusazi mamali ukuthi ngitshelile approach ngezetho chapter 2 verse 29 la ikhuluma khona ukuthi badoda bazalwane uMose noma uDavide wafa namanje thuna lakhe lisesekhona. Uthi-ke baphuma lisho kanjani ukuthi abantu abangasekho bayinto engamele siyisebenzele? Uvela mkhomba uMshumayeli chapter 9 verse 10. Hallelujah. Uzoyifundela uMshumayeli chapter 9 verse 10. La evele nje wanqamula inhloko lesikhathi. Ngavele ngamkhomba lapho ngaphuma kuye. Hallelujah. So because bazozama ukusibona ukuthi into esithi uNkulunkulu usinikezele yona siyayazi na noma sithatha ama-chance. Hallelujah. Glory to Jesus. So uNkulunkulu bathandekayo muhle ongavuma ukuthi siyele uphi ekubhodisweni ofuna ukuthi sifinyelele ekulazini iqiniso senzenjani sisindiswe. Hallelujah. Glory to Jesus. Ungenza mfundisi uzofaka ngingafuni ukusuka kakhulu kule ndaba okukhulume ngayo.